Manipod itan baliwag iusok yaton agayaten tay bakit wenno balo agayatat tulaeng mismo anobyan kabagis ko idapay met nagkasar di kain nagaw ko nila kabagis pinagkakaasi tadi na amot palimen miken nobya na uray nuliklikak ket sumabat sabat yak ang tatagari ngem manong kunanamet nobyang kabagis ipapapasulit tain yang angaw ko ket inpaypay namet no update kami ititeng at rabrabi awan nagtatagari no madamat arakot ni ay anin ko si katibiyag ko nalalaingat ngem ni kabagis ko ay ading ko uuntoy biyag ko dispensaren at laengen ikapsat ko nila kabagis inakakaasi tadi na amot palimen miken nobya na uray nuliklikak ket sumabat sabat yak latat tagari ngem manong kunanamet ay atin ko si katibiyag ko nalalaingak ngem ni kabagis ko ay atin ko uuntoy biyag ko dispensaren at laengen ni kapsat ko. Wow! Pangkam di Mayo iti Santa Maria at wakti barkadag na pangkam nakiliga yan anak saya nagatua chikas ket idin tanang rugi ti ay ayam palpalakpakan dagdag iti babalasan ti mga tigulo idi siya ti agsyu na-issue si bola na-issue si bola na-issue banukot na palaos ti sa kinauyos dinan pasti ay ayam tinagbatinag di may sa achikas anak muang kusaksak anya ang balunod ritnak na kayawan tinawis nak na pangkam chay balay
na isyu, di bola na isyu, namitu, ang nagsasarunu, namitu, ang nagsasarunu, na isyu, di bola na isyu, di bola na isyu, namitu, ang nagsasarunu, namitu, ang nagsasarunu, na isyu, di bola na isyu, di bola na isyu. Pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon itibig bigat nga agsapa agtatamdagak ijen ay tawa addamet tarong kamatis parya nang negak idang agsasarita adwa simumbat nga ron ni best friend aparya bayaman tarong na panangwad da ngem ni kamatis imisem laeng ay gagayem kuing kay agparbeng tanu addaak iti dinengdeng na imas maneng pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek ang mapantalon pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek ang mapantalon itibig bigat nga agsapa agtatamdagak ijen ay tawa adamet tarong kamatis parya nang ngegak idang agsasarita tikunan tarong kadakwada siya kaimasang kadakay adwa simumbat nga ron ni best friend aparya bayaman tarong napalangwad da ngem ni kamatis imisem laeng ay gagayem kuing kay agparbeng tanu addaak iti dinengdeng na imas manen pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon pong pinakbong kamatis paryatarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon
tay kapintasan, ta naglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katam pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nilakay mo, tiin ka isagsaganaan. Kaanmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Oray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Manila Mix Club. Karinyuni ayat di damdamu, inairit nga arako abuyugan tias nasu. Iliwekti agad na samsamit ngem nagapulo. Asa bayag tiap aprus apiras di buku. Iliwekti areng titileng tilapayag, umaikan ubyag ko, mailiwag ko na ikin ka.
sasu. Iliwit di agad na samsam ikngen tagapulot. Asa bayang tiap aprus apiras di bubuko. Iliwit di areng-eng pangkitireng tilapayag. Umaikan ugyag ko may liwag ko na ikin ka. Iliwit di karinyuni ayat di damdamo. Inahirot na arakot abuyugat tilasaso. Iliwit di agad na samsam itnem tagapulo. Asa bayan tiap aprus sa papiras idukdoko. Iliwit di karinyuni ayat di damdamo. Inairot nga arakot abuyugan tiyasaso. Iliwit di agad na samsamit ngem tagapulo. Asa bayan tiap aprus apiras di bukoko. Asa bayan tiap aprus apiras di bukoko. DJ Cruz. Manila Mix Club DJs. Siya sinungat at maulaw, maalilaw matalimu daw. Gapot eleksyon adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw. Botante kada politiko, amin da agpinpin nali iuto. Limagasot ken sangaribo, kasukat ti masak bayan tayo.